So ngayon, at this point in time, muntata naman, kaya kang kinover na paneda kang panayang udang susubaybayan din coverage mo kening barangay and SK election. Migumpisa na inyang August 28 ang filing of Certificate of Candidacy para kareng magnasang manungkulan king Barangay at Sangguniang Kabataan Elections 2023. Agpang kang attorney Elmo Duque, Assistant Regional Director ng COMELEC Region 3, at sukano king 65,000 candidates sing asahan dang mag-file COC king Mumu ng Aldo. Uling dakala ring asahang magpasang COC. Mikambol filing mo naman king Syudad San Fernando. Napakadaming tao magmula sa SK at mga barangay candidates. Kaya ninais ng ating ahensya na magkaroon ng convenient and comfortable filing ng Certificate of Candidacy. Ngening migumpisa na yung election period, maigpit na paganakan ng COMELEC, iwasan kanuing premature campaigning. Hanggang pang September 2, ing pa mag-file COC, October 30 naman, ingal doon ng eleksyon. Naning malilyari. Kapilan may gumpisa kasi ikit ko niyang Lunes, kareng mo Latina atinang filing of candidacy. Getang perspective na rin ng COMELEC officer at suketa magkepag-conduct na hindi filing na ng COC. Talagang parusa yan, Chison, bakit naman mo? Ganingal do ba ka do, alauna, kaya pong City kaning legislative building na Chison. Atin ang pila, at ito sistema na getang pila ka rin, netong ka rin question ng dareng mag-file kay COC, rin wannabe. Makasulaya mo getang papel, ating gwardyang susulat, itang mismong security guard ng legislative building. Kanya, metong yamo naman ng pisasabihan ta pa mong proseso, nung makananong masusunod nung mumuna ang popang tatawli. Pero, metong mo naman na malino, kakita mo dahil excited. Balot itang aspect ito, syempre, dakal talagang bisang manungkulan. At eta naman lalako ka rin kaya katamong kabalen, yung mabisa lang manungkulan. Masanting pindakal kopi pagpilinan. At saka masanting naman itang susuyulak yung balen, susuyulak yung barangay. Pero burikin lawen itang profile. Anti mo king meto nga barangay. Pilan na mo rin tatagal, pilan niya in composition na ning line-up. Kaya barangay popang SK. Adwala rin Meto nga set SK, meto nga set barangay, di ba? Pilan la siya, pilan. Muna siyempre, at tamong kapitan, barangay captain, but walula. Metong ito, Ding kagawad. Walula rin kagawad. Maski pa makanano yung karaguling barangay. Data mo po kasi din kailangan i-elect. Actually po, ating tamo pong data kayo ni King Central Luzon, din kailangan na i-elect. So, karayang barangay captains, mga kailangan tamong 3,105 na i-elect na for barangay captains. Tapos, karayang naman kagawad po, 21,735. And makanyan mo naman karayang King SK, so King Chairman, 3,105 din. And then King Kagawad, SK Kagawad po, 21,735. So, iking kabuuan po ding kailangan na ma-elect the election, 49,680. Kaya mo po King Central Luzon. Kaya barangay, titaling migit 500 na kapag lakaret. Ikorek yan naman pala, alila pala walo rin kagawad, pitula mo, walo lang ang gana. Kaya benepaling kapitan. Okay. 7 kagawads na. So limalandalan may gitem barangay Ketikim Pampanga pilan. Limalandalan may gitem barangay tamo, Keti Pampanga. Nung multiply may pilan lareta. May git lang 4,000 ding ma-elect 4,040 at syempre usually Kem barangay pa. Kem barangay pa mo rin. Kem Sanggunian, Kabataan. Kem makanyan la naman yung pilan bilang na. So nung 4,000, 8,000 plus. 8,000 plus. Okay. At sasabihan kapakap, mga pilan na mo rin milaban-laban usually. Ketang interview tamo. At ating 2 sets o 3 sets o 3 sets. Ating son ketang interview tamo ng Attorney Duque anyang ning COMELEC Region 3, anyang first day na nininga filing. Usually on the average talaga ang galang at lureng miliban-laban. Average siya dito. Balang barangay. At lung line up. At lulang line-up dito. So, nung 4,000 plus la rin at lulang line-up, pilan la rin tatagal sa sabihan ta na mong kaila, 12,000 plus la. Ken pa mong kai.
ken pamong Pampanga rin. So times 2 uling SK SK. makanya naman. Mm-mm. Sigurado kayong SK pareho ya mo. Yes, ma'am. Oo. Makanitaya po. So 24,000 plus ne. Makanita Yung average Yung ken average. Pampanga. Nyapin makanyan pilan yang aldo in filing of candidacy. Kaya anam yan yung filing. So wala rin maging problema keng filing. Wait, itong nung mga nanudala i-accommodate that ang bultong excited lang mag-file. Wari bawat balen ating kai atin lang pwede namang mag-register. O baka concentrate laking metong registration center dito. At ilan designated na kay nung kanila mag-file. Kalupa na ni Ngangil. Kalupa na ni Ngangil City, ta legislative building daw, uling marabuling espasyo da ka rin. Karindege, wa. Karengaliwa, mall naman, mabalakat. Nung yung magamli, ganyan yung So, Maragula Mall. Anti man, bawat balen atin sarili. Ali itang anti mo metong distrito keni kayo mungara. Ala lang makanya. Per ing gawaning Comelec ngeni, well, actually, ing bayo kanong ngeni, itang ausandang mall registration. So, for example, ito pin, king Mabalacat City, kaya talang SM City Clark, kaya king San Fernando, kaya lang Robinson Star Mills. Ngeni, nung aliya milipat, karetang malls or other areas na mas maragul, magstay kaya tang Office of the Election Officer, kaya tambalen mo. Usually, kanyang munisipyo, makadikit niya. Uy, tapinimburi ko compound. sabihan. Kasi nung lawen may on a larger macro scale, bala mo talagang overwhelming anong karakal. Wow. Pero nung registration, karenya mong syudad-syudad ang pambalen-balen, nung makangita karakal. Di ba? So, ketang kilob na ning 5 aldo, agyuda na lang i-kairet. Dapat nating soning meron pa rin. Register, ya pa mo nga ka. Agyuda na lang tanggapan detang karelang COC. Wow. Kaya pa rin naman ang Atty. Duque, sabihin kayo ng dinambak, hingwa ko na tambing itang kayang kai assessment. Kaya ni Angeles City, ako malalyaring makanyan. Kasi reklamo da, launa pa, makapila na. At atila sasabihan, cut-off at dundalan. Agyuyo lang i-accommodate deta nga ako. Lalo na nga ang balen na, at kasing balen malatiya mo, chiso, na karakal barangay. Angeles City, anong yung magamali, suya king 30 barangays, more or less. Pero, yung sasabihin na naman, natural ya talaga, ketang mumunang aldo, popang kakatlong aldo, dakala rin mag-file. At ako ay accommodate na naman ng kanureng, ganaganang ating kapaglasan na mag-file COC. Mupin, ketang palimalasanan nung mapalyari, elamiyag na nagnan. Anya, malaman tila ibubulos. Edawari makapagkaing sistema. Ita pining akakita mo ngayon, hindi ka retang komento da retang public, karing netizen mo naman, uling sabihan da, sana may alphabetical order, sana man. Kasi, anyang first day, akasabi kay Atty. Duque, sasabihan na, kay Ngora City, ela pa mengan, ela pa mag-break din kay katamong election officers. Uling, talagang patsya datang la, sabi. Ning kay, at saka siguro ating son, metong yakita lalawin tamo, ot impose itang by schedule o first kay tamo alphabetical order tamo ning kay kasi uling dakakapandolan, ay buri ko last day ko kasi swerte. First day ko kasi una sa balota. Ating makanyan So, ning kay talagang totoo ita sasabihan ko kay Paulo, magkasabi-sabela rin, kaya tang oras na panwalan dang swerte. So, kaya magkasak. Buat ilang area, no? Wow. Na ano kanyan malyari. Kempanakit yung achuta na kempilan aldong yan Chuta na ken libutad ang gayang kapilan. Gayang Sabado filing of COC. Oo. Pero nanularetang nanularetang paganakanan ng Comelec. Wari ating kundimdam atin ni panekendaramdaman sabi da ini kalupa ning national ang popang aliwang local election iso mag-file na kang candidacy istong kem barangay imburinan sabihan kandidato na ka nyapin itang atin lang awsa na itang early campaigning premature campaigning makanano imburida sabihan ka rin. Ing metong kasing lalawin ngayon ni Kenny,
detang marano na may mamiling billboards. Baluta naman kasi malapit ng eleksyon, nakakita no ring lupa na rin politiko mas kinoka rin. Pero yung pag-anaka na po ng COMELEC, Kabalen, once you file your certificate of candidacy, Boris Sabihan, automatic kandidato na ka sa na nakanitang batas na mamawal kitang ausandang premature campaigning. So definitely dapat ka no rin mabaklas na la. Dungali, sinabi ng Attorney Duque, ng COMELEC Region 3, ng COMELEC Chairman kano, Attorney Garcia, George Urban Garcia, kaya strict to ya talagang edo kanu kumbaga palampasan dening makanining premature campaigning. At syempre may kumpisa na lang mo datang aliwatang election laws anti mo yung gun ban, anti mo retang pamag-set up checkpoints. Ikita mo kay buong Central Luzon Liana pilan la rening kaya tsula kang migit 500 dening sinet up na ni PRO3 karing Kaya ni Pampanga pilan lang. Pampanga, tinatang 146. At ito pong 146 COMELEC checkpoint. At bukod pa kitang sabi mo ko Justin na gun ban, 5 days before in election, may ka-money ban mo naman yapin talaga yung kaya kaya. Kitang may itong kumbaga conference na ganap din ng COMELEC, kaya bearing security forces or yung security personnel, sabihan din o pagplanuhan din ining money ban. So itapin, 5 aldo bayo in Naruling money ba? Ing money ban ay ni halimbawa mo po 5 aldo bayo yung election. Kumbaga makakaya po ini kanang king COMELEC checkpoint anti mo po ating dinalan kay metong checkpoint na ikitda ating may 5,000 pera na dadalan niya ini. Kumbaga questionable na po kasi anabing Attorney Garcia na ba't mo magdala kang 5,000 king metong aldo o pilang aldo bayo yung election. Inya bala mo po ikaida na kano under the violation king vote buying apong vote selling antimano ito na kapag ikitda na atin yung may 500,000 na dadalang pera. At bukod pa kitang cash. Ano mo sasalihan ka po, bali. paano mong pilal? Ayan, negosyante. Subukan kita naman ng Diana para clear cut policy ta. May nanggaling. Kumbaga pagplanuhan de pa rin po hanggang ngayon. Kasi ito po balak dahil yung implementation. Alapang malino na batas tungkol kanita. Kasi ating sasalang ka rin, kalubad na ng negosyating papasweldo lang. Kaya contractor, di ba? Lalo na po yung construction October company. 30 in election, kumbaga malapit yung pamagsweldo. Sweldo, okay. Lalo na nung Miabel paretang bonuses o 13-month pay, etc. Neng kaya ting makanyan